mai ona au foi kawina. Aua le atu tupale o toroto, ia o tau whatua tua le tua, ia whatua tua mai fo ia te. Ele me na whai le mo toroto mā, ana le ai. O ko whai ati atu o tau, o te awe sa auni se mea nofo ai o tau. Awe foi o te awe sa auni se mea nofo ai o tau, o te toi sa. O te tali ia fo e o tau ia whaatas maa. Ina ia o tau i le mea, ina ia o tau iai i le mea o te ia. Ho o tau lo fo i le mea i le mea o te aru iai. Whai mai toma ia te ia, le ali ie. Ha tau te le i loa le mea e tu li watu iai. Ha tau te mawhai a wame e whea o nei loa rea. Whetare e atu Iesu ia te ia, o au nei lea. Mare o kumoni, mare o la. Elia o tu lava se tasi Tamā. E a le ui mai a tea. Ana i loe o tau au. O ua i lo foi o tau lo Tamā. E a mata nei foi o nei lo o ie o tau. Tau te pā ai foi a tea. Ua whai mai Filipo i a tea. Le ni ie. Ia e whai lo mai Tamā i a tea mātou o na ngata ai leo mātou mana. Ua whetare atu Iesu i a te ia Filipo e. Ua lua lama na o iai atu o tau. Ai te le i lua e a. O leo wa ai mai a ta. Ua wa ai o ia Tamā. E se a ko i te pai mai ai. Pai loa mai Tamā i a te mātou. Te le te tonu e. O hao o te tonu Tamā. O Tamā ko i o tonu i a te. O upo o te tautala atu ai atu tau. O te le tautala fua nā wa. Au Tamā o lo nofa tonu i ata. O ia lava na te pai ana nā nui. Ia o tautala tonu mai ata. O au o te tonu o Tamā. O Tamā fui o te tonu i ata. Āleo lea. Ia o tautala tonu mai ata o na o ia nā nui. E moni. E moni. O te whai ati atu o tau, o le whātua tua mai ata. E whai alawa ia o ngā ruenga uma te whai. E whai fwoi e ia mea siri ia mea. A wā o te aru lo Tamā. O mea uma fwoi tau te ole atu ai loki ngoa o te whai alawa. Ina ia vi ia Tamā o na le atari. A whai tau te ole atu i se mea i loki ngoa o te whaiarapa. Ia whamanuia le tua le whaitawina o nā whiongpa ia i le ni asa. Tātou. Ro mātou na ngā pa iai Ulu whale mai a oe a te mātou teitou tasi le ne tula. A whai o le a pitu whae na upoku ma poto man tu mai mai lau viong pa ia. Manumalo a ngang pa ia. Ia he whaamāma nama ia te mātou. Ma ia whaunga ina nei upu ia te mātou man mātou wora whai mea. Mana mātou maranga whaare nganga. Ele ngate le soa o sa umar mātou wora. Amen. Ole tātou Lauga. Aua le atu tupane o tū roto. Ia tū mau i whamamoi. Aua le atu tupane o tū roto. Ia tu mau i whamamoi. O whitane ngana e sui o so. Ele me tau pūri whai kungo mōr, me tau pēs purma tu whāpe, me whai tau ina. Aua le atu tu whale o tu roto. Ia o tu whātua tua i le tua. Whātua tua fō i a tea.
o le petalenga lea Iesu. O upo o le alofa. O tima inga ma paa maa panpanana. O paa maa masikanga a Iesu ilana usok. I le taimi o le latu tau sanama. I le potu o pitorunga. O se taimi o se latu whaatasinga whaale aina. Ma o sila pia Iesu wo o mai lona taimi. O le atu ua le lani matua fui atu lona Tamā. O na tere ai lea lona alofa. Ia te la tau Viia. O so o ia o Iesu. O sila pia e Iesu le loto fe memea. Le roto fe nanangana, ma le fe oia o le uso. Ma oia te la tau le matau ma te fefi. Ona wala tau ta donu ia Iesu o le Mesia, Jesus the Messiah that conquer forever. O le Mesia wa ia le mana, le pule au, ila lulangi se i o le whapapau. O le Mesia foi lea sa whatusena e pe telu. Pa pea, o le maa tu le mani. Ua filifilia. O le maa nana po ina i te funga whai whale. Ua lea maa tu mano o pito numa. Ma o rona tā ua e le maa foi la tu o whatu tu e a te. O upu o le alofa na teta lai e Iesu i lana uso. Au atu te kupole. Whātua tua i le tua, whātua tua i a te. Aua, o au o le ala, o kumoni Malolo. O ia, Iesu lea, o le ala, o kumoni Malolo. Hopo i ane le Maria, i le ta momofa i koe sifurma whaape o Tamā sengan, ua liu tino te ngata le loko o le uki. Sa mau foki o ia mai tātou, na mātou maka mata i lona manu, o le manu nau leo le alo ta tasu te mā, ua tumu o ia i le whaama oni ma le rofu tunoa. Ua liu tino te ngata le uku, a le tua. Wa fio mai le lani nona I tu whaatanaka. Ina ua tupu ai o ia, wa la lei o ia i le poto marto mai, mana ia mana au nea, I ona sau. E muni I a teia. O le mana au sa le tuina I a teia la tau se tapa sa. Sa le tuina ati e se whaafanua ma whaasino au mana I le ana, ma le moni manola. Le hai. Sa le fai atu Iesu o le atrei o tau le toru te sama. A fai loa tau te spasi po tau degree. Ia o tau o le tala. Le hai. Tasi le upu ma le whetalenga Iesu. Ia o tau muni mai ata. Ia o tau muni. Tāua tene. Awa o le ala, le moni Malolo. It is a person-to-person call. Follow me. I am the way, the truth, and the life. Sa whawhengo spiri e sume hoa. I o le so, e whana au. Tātou te nei loa ko le al, le tele o rato o masai ai, o le tele o tonato, sa whaiwhaiwa. A tongo e le ai ni mo le dusi le lei ia o ona. Hawa whiri Iesu nei tanata e whai mo na so, na le tasi lava le mena ta whai atu ia Iesu muni mai a sia. Ona nātou muni ai lea ia Iesu. Ma nātou ia, o le kāre sia mo mua, a keo siana.
o lātu o patu whi awa le tua i le runanga. Whai ngō fia tele ale me leo le munumuri. Wa tātou ia hoa anu le awalai e le mama i tele i le mea le strict directory. E kere fo i lo le mama lama. A o munumuri stangata. Ia whai ngō fia. No one will I lift though, you take the one way, I think it was the first time. No one way I have Mumeo, Pusa, Lava, back Lava, Ile, or Tamato, Ile, lifeline in I lift go. Yeah, no one man, no one to Tafi, let's buy a shopping center, or one was so it, but the eyes are not in the church, I or one so e le mau, hom sapro ilo tabari, hom le logo feme na am su ai. A tsau le tabari, o la tu ise wari to bua, o tanta no ta na tabari. Ia o war lo siri ai. E fasino mai a tell me life 99 let's go. Ia tam fai no le siri fasino wana ya ta. Ia na tu ma Kaya te ea whai si Tamā, sab, mun mai atea. O nā whapea oi I mea o kei whai. Yeah, he got into his car. I started my car and I followed him. Say, oh, the mea follow I It was so simple. It just followed. Because someone said, follow me. And I followed. I think I was thinking of the way Jesus was saying to the people, just follow me. Hear me. Hear my word. The word I speak is the word of the truth. If I'm my own, upo to the time. Mun mai pa romo upo le pio mane tu. A pai o ia te le tua o upo le tua le te pai. Tau tu le fa por tu ma ngata. Ma tu si fa ma tu lol tu squaia. Sa muri le moto tu ngata ya Yesu. Ele now disciples. Sa la tu muri ko fa romo do. Fa romo ya na ona, ko fa romo ya na na. Ona muri ya ne. Awa o io le ala. O io o muri. O io o Ila karesia mo ngata te kasio le karesia. O le nā tura le nā o tātou bara. Ia tātou muri ya Yesu. So se Alii o so se Tamā Stangata tarabo. Wa iai le mā nosi mal tomai. I so se professional. Po se mata tā o longa kui ai. A mai se uto lo rāta mai. Ai e mana tua o vāna wina I su e whai oe mauna so. O le hara lea o tātou potu ai po a ngā muenga no tātou whaia. E le temi tātou te potu ai lea sā. Ona o ta lio le vāna o Yesu. O mai. Tātou tā waki le tua. Ona o tau fia muni a Yesu. Ua o le ala moni muna. O le ala le ta o te rea ia te au I le kalesia tu fatasi tonu o tātou iei ne. O le lātou amana iei ina o te ngata o tele o le kalesia. I mean the acknowledgement of the gift of the ministry of the laity. Amana iei tele le kalesia. Le tau ngā ruenga. O tau o wāra awe le tō. Mau te whai atu, ele nā whai whai awe. E iei le wāra awe le tō. Tā o tele le wāra awe le tō I atu tau. Ma mea mo o tau whai e tōno le māna le tō. O lo sila le tō. O lo fia le tō. A wā o lo tō whai e langa. O le whātatai e le o nene. Ona o le tau mata whai oi o lo tau pūna o anu.
Ma le tau veina I te tono le kālesia I litam. O le whaafai le ina lea misa pai o le tara le I te tono o loto o loto. O tau tari le wana o tato le. O tau tari le usi sta. O tau tari le loto maurang. O tau taria le la wata whiwhia. O tere le ori. A waia. Why and lay, hallelujah. And lay. And I had some salo. I had some salo. But I tell you the salo on the name of the singer. Say anything, say. If it oi, I must be more. What the faith of that? Or not to man, boy, no, tell Ona o tau whaala ina, o le tala nei ma le tuku maora, a wā tangata sa moe te tono nei tama. O sila nei tua. Mai o te te tono nei ngāna wena nei ngāna pa ia, o ma whai ai na toi whotua. Loko tua tine ngāna na whānawa nei tua. Ina ia tasu o tau ia te risa risu. O ani whawhitau. O ni whita e whakua o ai tō ngā renga. O le tatu ngā huma i atu sāna nei. Aua le atu tu wale o tō roto. Ai tu mau i whakamai. Ia tu mau i whakamai. Pai mai le apostolo Paulo i lana tusi le kālistia I Roma. Ia ori o tau le whakamai. Ia ono sai o ngā. Ia whina o te tāna. O whatawa nāua la pistola le kāretia. Ia ori ngā rofo e a te tātou. Ina ia tuku pēr tō whaamoe. Ma ia whaamai nunga le rofo manana mālau. E ori ngāro tu tātou. E whapena hoi le kāretia le nei. O le tāua le nā o le whetarenga I Jesu le nei tai amu tātou. Aua tātou te pore. Whātua I le tua. Whātua I ate. O le tangi ake pe o le tāra o tu salamu tātou. Whaitawina le nei tai au. Lea ni ia o lo papa. O lo papa maras. O lo oro oe. O le oro maununga o te olai. O tu inatu le nā. Roko ngana nei atu koe. Whaatai uko le kia mane tua. O le ara rāsi tātou manuela. Te hao tātou participate umo te tono le. O ngā kuene tono le. Whaatai. Sa o te rei au tūna o mātua, o e wali taia, o le mani taia, o e whui o tai tiri atu le whitspuru waks puta sama. Sa awa si se tasi o le retirement village, e aunele, e le perisa o Manuia, I Tamā. Wasi asi lea I le Tamā, I le retirement village, we sit down and talk, sit in her unit. Yeah. Sa okay. Fai foi nai fai tio mo ale nei te mai tai. Tu sai man ngā nuenga o lo mātou whai e ki tonu ele o whai ke au ara ngā te nata rai whai ngā nuenga te nata tono la roto me o tau nei. Ia whai mai a o tene o teni sa iai fo ngā nuenga sa le lei a ua. Ia anau wai atu o whare tono fo. Ia ana o au lai mātou mai tono whai ke awa iai. Ia mātou mo nai fia whai ngā nuenga o uman mātou ka pena ngā nuenga. Te ngata foi lai whai ngā nuenga o matua professional la. Te siara fo. Ia ai te ngata e whai whai tio. Ia tāu wharongo iai. I was happy to hear some little critics from the woman. She was
a former principal of the school. Ya Tamā, Nile. Ya Rano Wa, Te Ilova Pea, Ole Umasania, Samata. That's all right, I had my time. I leave it to them. So I stopped her straight away. And I said to her, I don't like what you said. You stop. Don't like that sentence. You had your time. Yeah, well. Fide mulva kama. You don't favor. Why? Why you stop? That phrase, you had your time. No, you still attending the congregation. You are part of the ministry of the congregation. You are, make your contribution. You make your contribution to the ministry of the United Church. To that congregation. Amelia, I don't know. Finish my time. No, you don't. So what should I do? You have the greatest gift that God gives to everybody, and that is prayer. That is prayer. The gift of prayer. So you're not finished. Pray for all the people that you talk about. Pray for the congregation. Pray for the ministers. Yeah, Samata, can I pray for you? I said, good. So she prayed. And then I prayed for her after that. She was so quiet after all that. She didn't talk anymore. E ai fu tenate fa pea. E wo umale ko. Ka ma ku ma ku. Wo umale tai tu wat lai le ba ai na. Ya na umale le ku wa ku ai fa tu. It's happened to every congregation. E ai mai o te tā sama ele kane sia ya te o wherever ma tua. You still working. You still contribute to the part of the ministry of this United Church. And then, yai le tau whasoa. Ma tau whasoa te talo. Te talo. Te talo ie o whaia nana. Te talo le tete whono ma le church council. Te talo. Mati mea o te tā wate atu tau. I know there are some difficulty among you people and the ministers sometimes. Elia says you are for your today, 50 hours. Karmoy 50 hours for your cow, feed kakarmo. I see you for your scalp, son of cow. Okay, if you have a cow, you have to go. Elia says, Pea o ma pau o le mele o ma se ne nga te the island o te samo. Everybody, they rely on the minister to pray. They think, oh, that's the man of God. He can pray. I say, no, you are called to be part of the ministry. You can go and tell the minister if there is something you think that you're not happy with what the minister is doing because only 50 hours. Too much pressure. Too much. Tato te le loa. Le pangatia o le 50 hours. E le fo le mafo. Mistake. Te minai na mi ai. Na mi ai oi. O le tai o na na ko se tasi la na. Arwa tanno. 50 hours. I want to pray for you. We so happy. If somebody come and say, Samata, I want to pray for you.
I appreciate very much. A while the tele o tātou e whakoi moe ara ke te au taru, ka au taru, e ara si jasi ki taru. Ai tō wā, ai o te au too much pressure. Kele ki neo whao, so it's tai o mapo whao. It's not bad to say, I want to pray for you. E ka lia ma whao. Te rumona te lia e te whaia, o tō tātou. Lea. Ke tana ia ka Jesu o na rona noko I nana so. Au atu te pone. Tātu whātu tua mai atia. O le tātu whātu tua le tua. O le tātu sanga lea. Mo isi o tātu uso mo. Tu whakini. Tea e wesi po te au au nane tua. Nā tātou whaiku le tātou mai tusi a pau e peso. Le tuai e po iatu tau e le tua no tau aliro Jesu Christo. O Tamā e ona na manu. Le nganga e ona na poto man whaalinga e ana ai. Ona o tau lei, ona o tau noa le lei o ia. Ia whakapura ina mata o tau roto. Ina e o tau loa le winga le whakapoi moe. Wai lona maa o mai. Ma le winga o le whaurai ngā mea le lei o rana tō whinga. O sili mo le au pa ia. Ma le winga o le sili esa lava o rona maa losi. O ia te tātou o e o whātua tua. E tusa ma rona maa na tele lau. Amen. Amen.